nhất xa sự hơi chính em mà đem cái chính nhập Hằng nghe lại phim ngay sẽ bác có bài bên nghe Nãy thì bro chính em nghĩ nắp xin nhớ cái tay pop bật cầm vào bài chung Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat pinjasliang Rupa Premium Meghalaya ये शटर बंद करो खंग अपोलो उनको टायर है अपोलो खंग ना तो शटर खंग ना Kidikhat jang Federation of Khasi Giant Tiangaru people hakar puai tu orang Phang ar jar phun riu. Kirat Phah Khang kherdap ki bon ki bang bagi Shlem Treikam Shimet jang company haki bon ki jaka kata namen song pinthor no thamai. Police bazar apa Shillong. Kidikhat jini Khang kherdap kidikhat ke seng kolong halor ke jing bam buram ya ke singi on tap ya ke mat bedang sa jong MP ke Shillong parliamentary constituency. ये शटर बंद करो खंग अपोलो उनको टायर है अपोलो खंग ना तो शटर खंग ना बंद करो रुको सब ओए नहीं थप चार सौ में ओए देखते हैं लेने और नाम क्या पता है नहीं मालूम ना क्या एमपी मालूम है सर ऐसा हुआ ना हम सुबह में घर से निकले मेरे घर में सब कुछ मेरा सामान आया था जो बोरे वाला ये खोल के बोला कि इधर में गाड़ी खड़ा है तो लेट अनलोड कर लो तो बंद करनी पड़ेगा आज का दिन बंद करेगा पूरा 2-3 गाड़ी माल लेके गया बोलता है हम तो मना किया तो मोहन रिटर्न ले रहा हूँ ना एक सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा रही है हाँ बैंक अभी तो बनना पड़ेगा हाँ Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late.
Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.